Ini Robert Kendor Buramannya Kapo. Ya kami kita berduaan berdoa. Kaburan haupa pada aku berbensin bakuit. Menolong kau cinta berdoa cinta. Ini Robert Kendor Buramannya Kapo. Ya kami kita berduaan berdoa. Kaburan haupa pada aku berbensin bakuit. Menolong kau cinta berdoa cinta. Ini Robert Kendor Buramannya Kapo. Ya kami kita berduaan berdoa. Kaburan haupa pada aku berbensin bakuit. Menolong kau cinta berdoa cinta. Kakatan pa kunum sibukuya. Amin. Kupaji Baharin kalau kamu kita terjadi. Kanwan lagi macam Kalau kamu macam akan dia kumpah kami. doa yang minta Cinta kami kalau atas ni. pertama Kami ya keringan kami. kumbayan Mama beres ni kami. Berdoa di harinya Nisha kajim persoi. Hari berdoa di atasnya. Amin. kublai kumaria kepada singai entrai dan berkah kakui panapeng kitai Babakakui sok pojok tuan Yesus. Komaya bakui kumi cuma beli doa yang bentar cumi pinambo. Minta berdoa keluarga cingnya cumi amin. ngangai Mampu doa berdoa baru. Nama kami berkendil. Bagi sisi semua berwei cemu. Putra cumi. Ya Allah pun manusia bakui. Ya Allah kan kemaria Yesusi. Ya Allah syalem kau Yesus Kristus. Nasana naya mulaya dari mulaya sebaya asli balai ulama negaya rata kisah kisah semua mulai power dan baru nampak dan kisah dia berkaya nange kami siapa kui tak kepada kata baku hal singgah segala kui cuma kau hal singgah berdoa bersama cinta syukur amin upah syukur natawa kami kami senang bersama Tuhan, kami bayar kami, putra besar kami Yesus Kristus, dan penbiaran kita di pojok, percaya berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung Tuhan kami beriak berkati barat kami. upah syukur Natawa kami kami berkasih. Kami siap bersama mulai pukul balik cumi. Putra yang adalah cumi Yesus Kristus. Kami yang adalah di pol cumi. Percaya berkati barat kami. Nama kejing syashita bakal desa cumi. 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 Upah syukur natawa kami kami berkasih. Kami siap bercinta mulai pukul balik cumi. Putra yang adalah cumi Yesus Kristus. Dan beliau mengenai di pop cumi. Percaya berkati barat kami. nama kejing syashidam desa jung tulis yang ibadah
shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei barokawai Upabam cukut nadrahami kami bakasanam kami siapa cikam lei pulori pada jami putraya kekra jami Yesus Kristus berbiada betaki pocuni berjaga berdaya barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria kabartei 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 Upabam cukut nadrahami kami bakasanam kami siapa cikam lei pulori pada jami putraya kekra jami Yesus Kristus berbiada betaki pocuni berjaga berdaya barokawai namarga jin shashitam bakore sajamu tuisenayagi baria shashitam 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 Go play, Lord.
Troisne yang te barokawe, koble bakul koble baranmor koble bainchunam. Troisne yang te barokawe, koble bakul koble baranmor koble bainchunam. Troisne yang te barokawe. Kalitani hak jenisnya jumlah, ko jenisnya jumlah kabakar saya nak sedang upah jukut. Troisne yang te barokawe, ko jenisnya jumlah kaburam bakratan. Nyarwai ketinggal jumbi, Kajubab nashania amin. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah ko jumaya bang nasyampang. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah ko umpal bakar saya nak jumaya jangkat jinti bakul. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kapaong nak nasyampang daki beriuni bagi aman. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah bami nak jing empat kajing keman. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabakam kor banyak kabanan. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah ko telong kikam kura baki. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabakan top ya kapertai barok kawai. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah balawan kiar syaka pertai hakatin hakadol katin balawan langdo. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah bami nagading bang kadal Jisu. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah badan hako kadal Jisu badap el jenisnya kamtam kinangko. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah badan hakayu kares bakul. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah hakabasan kabalang bakul. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah hakabaptisma bakul. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah bapinman hok yami. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah basendani kajiyam jami. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah babentuk yaki kamtamak tumel kajinya. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah baaini kajiyam banaya junam. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah badan ringkar bani haman kebentak jiyam jumi. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah bayadaini nagading bujok. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah paakyar kajing kela kamut kinang po bayadanu. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kajing linwa ki alan berkajing pemasyam pang kidukul. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabamasyam pang ya kajing maya udlay. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabasayani na kajing cincar baro. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kutulong kajing suka kajing kemanjumi. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabakot ini na kajing sudah siya kajing basisya. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kabakan top ya baro kimanti jemu. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kapanis nga jang baro kijing tao blay. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah hababaro niwa jenisnya. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kujingkian batyan kita kibalin ang sim. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kajingkarman kita kibadu kajingkarman. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kajingkian kita kibasyam jinja. Nashania amin. Ko jenisnya jumlah kajingkarman na kiklang. Nashania amin. Ko selamat ko batuin na kadol jung Jisu batang katamay jenisnya ini. Nashania amin. Ko selamat ko batuin na kadol jung Jisu batang katamay jenisnya ini. Nashania amin. Ko selamat ko batuin na kadol jung Jisu batang katamay jenisnya ini. Nashania amin. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, we place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese, Namstoy, our Bishop Gilbert, all the priests, religious, and the faithful. We ask your blessings upon our retreat center and all these forthcoming programs, especially the tomorrow Silver Healing Retreat and all the programs of this year. We pray for our parishioners, and all the programs of the parish. We place before you our school teachers, students, and their parents. We surrender before you, Lord, all our fathers, Father Joby, Father Ledger, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus.
Let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, many may come more closer to you. We ask your healing touch upon all those who are sick and suffering, especially all those whom we know. Those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, heart, kidney and liver problems, those who are in ICU. All those who are bedridden at home, and those who are suffering from all kinds of contagious diseases. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We ask your mercy upon all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many in different states and different countries. We pray for our warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Iran, America, and all other countries, those who are involved. We pray for our young boys and girls, the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We ask your blessings upon the children, those who are wandering in the streets, those who are no one to look after, those who are kidnapped, those who are abused. We pray for all the doctors, nurses, and the paramedicals, especially the doctors who are doing abortion and the girls who are going for. We pray for the childless couples, the jobless people, and the couples at the point of divorce, the sick at the point of death. We also ask your blessings upon all those who are suffering because of the natural and man-made calamities, especially all those who are suffering because of due to rain. We ask your blessings upon all the flooded areas, the people, those who are suffering. Give them, Lord, the ways and means to sustain their life. We pray for all our soldiers, those who are safeguarding, those who are guarding the country in different places. Protect them, Lord, from all kinds of dangers. We pray for all the departing members of our family, our congregations, our parish, and all those who are no one to pray. Forgive their sins and accept them, Lord, in your heavenly abode. We pray for all those who are joining us in this online service, grant all their heart desires and petitions. We ask your blessings upon each one of us who are sitting before you to intercede for the whole world. Thus all our heart desires and intentions. Surrendering everything at the feet of yours, asking your mercy and blessings upon each one of us. We raise our heart and we praise together. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Kaburang hau paru kulan simbakut